आज्ञा এইটা আপনার মুন্ড না গোটে কম্পুটর কি ভেজা দূরদর্শন সিগনেচর সরিছি না আর কিছু বাকি আছে? আজ্ঞা 5টা পেপর সিগনেচর সরিছি। আচ্ছা সেলিনা মানসিং তার সবু শেয়ার কু বিক্রি করে দিয়েছে, ভবিষ্যতের কেবে ক্লেম করে পারিবনি। আচ্ছা আজ্ঞা দূরদর্শন আজ্ঞা মুন্ড খরচ করি আর দ্বিপদ লেখ। আর কোন লিখিবি আজ্ঞা? মু সেলিনা মানসিং আচ্ছা সেলিনা গ্রুপ অফ কোম্পানির সমস্ত সম্পত্তি মো সো ইচ্ছারে বিক্রি করুছি। আম বাহাঘর সরিবা পরে মু এ বঙ্গলা বি ছাড়ি দেবি। আজ্ঞা আপন তো এ কলি যুগর চাণক্য। আজ্ঞা বাস্তব সামল এই আড়କୁ আসুଛି। বাস্তব? আজ্ঞা আচ্ছা ঠিক আছে আজ্ঞা তুমি ধর যাও। আসছি আজ্ঞা। নমস্কার আজ্ঞা নমস্কার। তুমি কোড়ে আসিছ? কোন তিক্ত সম্পর্কর শীতলতা স্পর্শ অনুভব করিবা পাই না শান্তি খোঁজিবা পাই? নাই কিছু অর্জেন্ট কথাই চালিছি। বাবা তুমি টিকে ভিতরকু গল। বেবি সম্পর্কর ইঠাটা আঠু ছাড়িনি, এমিতি লেসন শিখাইবু ভবিষ্যতরে এই বঙ্গলারে যেমিতি পাদ ন পকায়ে। আসছি কুহ কোন কহিবার আছে শীঘ্র কুহ, তোমাকে মু সময় দেই পারিবিনি। যেতে শীঘ্র পারিব কথাটা উপরে শর্টরে সমাপ্ত করদব। দেখো ছুয়াটাকে তুমি তোমার পাখক নিয়ে আস। মানে ছুয়াটাকে সম্ভালিলা বেড়ে মোর আর ধৈর্য নেই কি সাহস নাই। ও গেম খেলবা পাই আউ কিছু জায়গা মিললানি যে সিধা ছুয়াটাকে নেই গেম আরম্ভ করদেল। দেখো গেম নুহে কি চাল নুহে, মু ছুয়াটার ভবিষ্যৎ পাই কହୁছে তুমি তোমার পাখক নিয়ে আস। ছুয়ার ভবিষ্যৎ পাই কেতে টাকা দরকার? 5 লক্ষ 10 লক্ষ না 50 লক্ষ? দেখো মাতৃত্বর মাপকাঠি টঙ্কাটা নুহে। দেখ সে ছুয়াটা মোর নুহে, পারুছ তো ছুয়াটাকে নেই কো অনাথ আশ্রমে ছাড়ি দেব, না হলে ভরণ পোষণ বাবদে টঙ্কা নব, তা নহলে ছুয়াটাকে নেই ড্রেনে পকাই দেব। সেলিনা সেলিনা নাটা ধরিবা পাই কেবে বি চেষ্টা করন। এ সেলিনা মানসিং সাত রঙর স্বপ্ন দেখি সারিছি, আউ তা লাইফটাও কেমতি এনজয় করিবাকু পড়িব সে কায়দাটা বি মতে জଣା আছে। তা ছড়া আজিকা ডেট রে কেমিতি অপডেট হবাকু পড়িব সে ফর্মুলাটা বি মু পাই সারিছি। অপডেট আজির অপডেট সংস্কারী বহু নই স্পঞ্জ স্টার হবা। আজির অপডেট জন্ম করিଥିବା ଛୁଆକୁ ବେଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ନ ଖୁଆଇ ବେବି ଫୁଡ୍ ଖୁଆଇବା। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ଅପଡେଟ୍ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟା ପାଖରୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପ୍ରେମ କରିବା। ଏଇଆ ନା চুপচাপ একটু চালি যাও কইছি, তা নহলে দরওয়ান ডাকি গলার ধোকা দিয়ে ঘরু বাহার কর দেবি। আরে মারো। তা নহলে মাড্ডো মারি একটু বাহার কর দেবি। আস মার মতে। মাটো মারি বলুয়ে যদি পারুচু তাহলে হাত উঠাই পেট সেলিনা মানসিং। তো অর্থই না স্বামীকু তোমার শান্তি হবা চাই পেট ছে দিদে ଶେଷରେ ତୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଗଲୁ। ଆରେ ବାସ୍ତବ ଭାଇକୁ ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ଅଧିକାର ନଦେଲୁ ନାହିଁ, ତଥାପି ତୋର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ତ ବିବେକ ତତେ ଟିକେ ବାଧା ଦଉନି। তাহলে তুমি ଦି ଜଣ ଯାକ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଏଠିକି ଆସିଛ। ତୁ ଆମକୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଦିଦି, ହ୍ୟାଲୋ କାହିଁକି ଏମିତି ଅବୁଝା ହଉଛୁ ଲୋ? ହ୍ୟାଲୋ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲ ଦିଦି, କେବଳ ତତେ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତ ସଂସାରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏ ଶୀତଳ ଆଜି ଯାଇ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ମିଛ ବୋଉର ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଆଉ ମୋ ମନଟା କହୁଥିଲା ଯେ ମୋ ଅଭିନୟଟା ଦେଖି ତୋ ମନଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ତୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତୋ ପିଲା ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଦିଦି, ହ୍ୟାଲୋ ତୁ କ'ଣ ତୋ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି? ଶେଷରେ ତୋ ଭଉଣୀକୁ ଆଣି କୋର୍ଟର କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରେଇଦେଲୁ।
ତଥାପି ଏଇ ଦେଖିଲ ଦିଦି ସେସବୁ ରାଗରୁ ତାକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଏଇ ଶୀତଳ ତୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ଚାଲି ଆସିଛି। କହ କି ସାହାଯ୍ୟ ତୋର ଦରକାର? ଦିଦି ଦିଦି ବାସ୍ତବ ଭାଇକୁ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଦିଦି ମୋ କଥା ମାନ ଦିଦି, ମୋ କଥା ମାନେ ବାବାଙ୍କୁ କହି ତୁ ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣିଦେ। ମୁଁ ତତେ ନେଉରା ହେଉଛି ଲୋ ଦିଦି, ତା ନହେଲେ ବାସ୍ତବ ଭାଇଟା ମରିଯିବେ ଲୋ। ଆରେ ମୁଁ ତ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛି ଦିଦି ତୋ ବାସ୍ତବ ଭାଇଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମରିଯିବ ମୋ ଜୀବନ କଳଙ୍କଟା ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ମରିଗଲେ ଆଉ କିଏ କହିବେନି ତମେ ମୋ ଉପପତି ବୋଲି। ଦେଖ ଟଙ୍କା ମାଗିବାକୁ ଆସିନଥିଲି, ଛୁଆଟାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଛୁଆଟାର ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ହେଇଯାଏ ନା ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି ନା ତମେ ଶାନ୍ତିରେ ସଂସାର କରିପାରିବ। ଦେଖ ମୁଁ କେୟାରଟେକର ନୁହେଁ କି ଘରଟା ଅନାଥାଶ୍ରମ ନୁହେଁ। ଆଲୋ ନାଇଲୋ ଦିଦି, ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଶୀତଳ ତୋତେ ଆଜି କଥା ଦଉଛି। ଏଇ ଶୀତଳ ବଞ୍ଚିଥିବା ଚାହେଁ ତୋ ପୁଅ ମୋ ପୁଅ ହେଇ ରହିବ। ମୁଁ ତାର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। ହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେଉରା ହେଉଛି ଲୋ ଦିଦି, ବାବାଙ୍କୁ କହି ତୁ ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣିଦେ। ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ତୋତେ କାନି ପତେଇ ଭିକ ମାଗୁଛି ଲୋ। ମୋ ବିନା ପରମିଶନରେ ତତେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଏଠୁ ମିଳିବନି। ତାହେଲେ ବାସ୍ତବ ଭାଇଟା ମରିଯିବେ ବାପା। ମରିଯାଉ। ବାବା ଏ ବସ୍ତିରେ ହଜାର ହଜାର ବାସ୍ତବ ସାମଲ ମରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ସାମଲ ମରିଯିବ। ଅଣ୍ଟା ସେଠୁ ଭାସିଗଲା, ଆରେ ମରିଯାଉ ସେଇଟା। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ତମେ ବାପା ନୁହଁ, ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ। କଣ କହିଲ? ମୁଁ ବାପା ନୁହଁ ରାକ୍ଷସ? ଛୋଟି ଲେଙ୍ଗେଡ଼ି ଭେଣେଇ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ କରି ଭଉଣୀର ସଂସାରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ସାରିବା ପରେ ଆସିଛୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଟଙ୍କା। ଗୋଟାଏ ବି ଟଙ୍କା ତତେ ମିଳିବନି। ତାହେଲେ ତମେ ବି ଶୁଣି ରଖ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି, ତମର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏ ମନସିଂ ବଂଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ 50% ସେୟାର ଶୀତଳ ମନସିଂର ବି ଅଛି। ଆଉ ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଆଜି ଟଙ୍କା ନ ଦେବ ତାହେଲେ ମୋର ସେ 50% ସେୟାରକୁ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିବି। ଏ ବଙ୍ଗଳାକୁ ମୁଁ ଦି ଭାଗ କରିଦେବି। କୁହ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେବ ନା ମୋ 50% ସେୟାରକୁ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିବି। ନାଇଁ ଶୀତଳ ନାଇଁ, ଆରେ ତୁ ସେଭଳି କରନା, ସେଭଳି କରନା ତୁ। ନାଇଁ ଭାଇ, ଆମ ବାପ ଝିଅଙ୍କ ମଝିରେ ତମେ ଜମା ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଓନି। ତମେ ଚୁପଚାପ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅ। କୁହ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେବ ନା ମୋ 50% ସେୟାରକୁ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିବି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପଚାରୁଛେ, ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେବ ନା ମୋ 50% ସେୟାରକୁ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିବି। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ତୋ ସେୟାରକୁ ଯଦି ତୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଦୂରଦର୍ଶନ ଦୂରଦର୍ଶନ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଦୂରଦର୍ଶନ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସାନ ଝିଅ ଶୀତଳ ମାନସିଂ ତାର 50% ସେୟାର ସେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୋର୍ଟ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରେଇ ନିଅ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ସେଲିନା ମାନସିଂ ନାଁରେ କରିଦିଅ। ଆଜିଠୁ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ହେଉଛି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକିଆଣୀ। ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଏ ଶୀତଳ ଆରେ ତୁ କାହିଁକି 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 ତୁ ଜାଣି ଶୁଣି ତୋ ଭବିଷ୍ୟତଟାକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦଉଛୁ। କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ କିଏ ଦେଖିଛି ଭାଇ? କାଲି ଯେ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟିଯିବ ସେ କଥା କିଏ ଜାଣିଛି? ହେଲେ ତୁ ହେଲେ ଭାଇ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଲୋ, ଏଇ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କରେ ତମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ। ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ତ କେବଳ ମୋ ଭାଇର ଜୀବନ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ସେ ପେପର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ପେପରରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବି। ଦୂରଦର୍ଶନ ଆଜ୍ଞା ସିଗ୍ନେଚର ସରିଲା। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଶେଷ। ତମେ ଏଥର ଆସିପାର। ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା।
এই নে এধারে 50 লক্ষ টঙ্কা ଅଛି যেতে শীঘ্র পারুছু এ বঙ্গলা ছাড়ি চালি যা। ହେଲେ ବାବା ବାବା ଏଥିରେ ତ ଟଙ୍କା ନେଇ ଏଥିରେ। ରୁଦ୍ରବ୍ରତ ମାନସିଂ ତା ଜୀବନରେ କାହାରିକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦିଏନି ବେବି। ହେଲେ ବାବା ବାବା ତମେ ତ କହିଥିଲ ମତେ ଟଙ୍କା ଦବ। ଏ ବାବା ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେଉରା ହଉଛି ଏମିତି ମିଛ କହି ଏ ଛୋଟି ଝିଅଟାକୁ ଠକି ଦିଅନି। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବାବା ଏ ଟଙ୍କାଟା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର ତାହେଲେ ମୋ ବାପା ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ହେ ବାପା ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ହେଇପାରିଲେନି ଏ ନନସେନ୍ସ ପାଇଁ ତ ମନରେ ଏତେ ଦରଦ ଉଛଳି ପଡୁଛି କାହିଁକି? ହଁ ମରି ଯାଇଥିବା ଲୋକଟା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଛୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ଦୁଶ୍ମନୀ କରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ ବେବି। ଟଙ୍କା ଦରକାର ଓ ବାବା ଟଙ୍କା ନବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେ ମତେ ଟଙ୍କା ଦେ। এই ଟଙ୍କା ନେଇ ଏ ବାପ ପୁଅ ଦିଟା ପାଇଁ କାଠ କିଣି ଦବୁ। ଆରେ କାଠ କିଣି ଫୋଡ଼ି ଦବୁ। ନାଇଁ ବାବା ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେଉରା ହଉଛି ମତେ ଏ ଟଙ୍କାଟା ଦିଅ ବାବା ମତେ ଏ ଟଙ୍କାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବାବା ମୁଁ ତମକୁ ନେଉରା ହଉଛି ବାବା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। ହେ ଶୁଣ ସେ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଭୁଲିଚା। ମୁଁ ହଉଛି ଏ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାଣୀ। ପାରୁଛୁ ତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏ ଘରେ ରହିବୁ ମୁଁ ତତେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ବାସ୍। ହଁ ଦିଦି ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ତାର ସବୁ କଥାରେ ରାଜି। ଠିକ୍ ତୁ ଅଛି। ଯଦି କହିବୁ ତାହେଲେ ତୋ ଘରେ ମୁଁ ଚାକରି ଆଣିକି କାମ କରିବି। ହଁ? ହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ ମତେ କିଛି ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼। ବାବା ଭିତରକୁ ଆସ। ତାହେଲେ ତମେ ଦି ଜଣ ବି ଶୁଣି ରଖ ତମେ ଯେମିତି ଆଜି ଏ ଛୋଟି ଲେଙ୍ଗିଡ଼ି ଝିଅଟାକୁ ଠକି ଦେଇଛ ଦିନ ଆସିବ ଭଗବାନ ତମକୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଠକି ଦେବେ। ଆଜି ମୋ ଆଖିରୁ ଯେମିତି ଲୁହ ଝରୁଛି ଦିନ ଆସିବ ତମମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଲୁହ ଝରିବ। ମୋ ଆଖି ଲୁହରେ ତମେ ଦିଟା ଭାସିଯିବ ତମେ ଦିଟା। छोटी लेंगेड़ी तू मत अभिशाप दौच अभिशाप मारी देवी मु तते। मारी देवी मु तते मारू मारू मारी देवी। মরে গলে লো দিদি रुद्रप्रत मानसिंह तमे तुमर रुद्र रूप देखल ए वास्तवादी ता विश्व रूप देखब। তোর এতে সাহস তো মো বাবাଙ୍କ উপরକୁ হাত উঠাইব মো বাবাଙ୍କ। ଶୁଣ ସେଲିନା ମାନ୍ସିଂ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ଏକ ରାତିକେ 7 ରାତି କରିଦେଇଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ 5ଟା ପତି ପାଖେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ। ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ତମେ ଜଣେ ବାରଙ୍ଗନା। और भी सुनी रख सेलिना मानते तू जो
तो जीवन रे रंग भरी दबा पाई स्वप्न देखिछु दिन आसीब तो देहरे से यौवन नथिबो कि तो देहरे से फगुड़र बास्ना नथिबो तो पाखरे तो स्वामी नथिबो कि तो पुओ नथिबो जहाँ को खोजिले कई तो पाखरे रहिबेनी पागली घुरी बुलिबो पागली और भी गोटे कथा शुणी रख सेलिना मानसिंह तू जदि प्रकृत में 10 माह 10 दिन गर्भरे धरी तो पुओटा को जन्म देछु ताले तो पुओ एठी सोइला आमे एठू चली गला परे तू तो पुओ को कोळई देबो चलो भाई चलो एठू ऐसे मु कहर मां नुहे भाई तुमको जिते मना कला परे भी तबे तुम मनटा को आयत करी रखे पारनी ना केमिति मु आयत्त करि जानती मु पूरा जणे बापा ए बापार छातीर जंत्रणा को मु केमिति सही थांती शीतल माँ जन्म कर सारिबा परे छुआटी ता बापर परिचय नहीं बंचे ना ठीक सेमिति मो पुओ मोरी परिचय नहीं बचिब मो पुओ मोरी हाथ धरी बाट चलिब मुझे दोहरे बाइया दो गीत गाई शुआई देवी आ जन्म आ कोई कुआई देवी मो पुओ मोरी हाथ धरी बाट चलिब सतरे भाई मो दीदीटा तुमको कहीं बुझी पारुनी से कथा मो निजे भी जानी हेले मु सत कहूँ भाई कोटि जन्म तपस्या कला परे भी एमिति समिटे समस्त भाग्य रे न थाए ए भाई ए शीतल तुम त्याग आगे हारी जाइए भाई आज तुम त्याग आगे ए शीतल तुमको एठी मुंडिया मारुची भाई मुंडिया मारुची शीतल मु मरीगला परे मो पकई बाउंसरे मो पुओर कांद को टिके लगेई दबो मो पुओ बड़ होई जीवा परे ताकू मो मला तिथि बार सब जणेई दबो मो पुओ मो पाई श्राद्ध बाड़ीबो मो पुओ मो पाई पिंड बाड़ीबो तानले ए पाप आत्माटा सबु बेले कांदीबो